Ole Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chowa voin hi June ni ruk ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau chau ani tukin lamatang khan US le Iran anin noi ton le ta sia maya Iran Kuwait Bahrain le Strait of Hormuz te drone missile le bom chi rang te aleng le ta noi maya kan hriat thiam phak lo khopa international politics game sang an play na le modern warfare chu mangma se war strategy danglam tak US Israel le Iran boina hian kan muwa kan threbok ane US hian angam chelo de ni tia ngai dan om rolin manlai battle system mangdau khan voile khata Iran chutchet boi tumlowin zoya ril tram dang char siama impact tir tumjok ti hi athen po kan threlo tiang deu kha hani ome he boina hi uluk taka logic thrin tan chuan thon thu ni ta se ngai nom tak chu atling thrim to mai hani ole tukin jingma takatang khan US le Iran sipai te inkara buaina hi achuak tana The Guardian chuan heng rampani sipai te inkara hian strike manga in beiton na jing atang khan athengani hantia US le Iran inkara inka hai thu thung ommek ti chethai khopa inka hai puanani nuwa ral thuam lom tak manga anin bei tumli na hani tin an report ani The Guardian chuan US military te Gulf of Oman le ache vel mun rang tuipuya anin kulna te rontin zonin Iran hian drone engemaza taron kap chuaka Iranin hetianga beipui thak na haron kalpuina hian US in dolong rol tele fighter jet telaka poi khoi na thlentir ngei antum ni na hriata US military te chuan van nei thak takin hetianga Iran beipui thak tale poi khoi anron tumna hian chiat na antok lawani ti anpuanga Iranin aron beina drone palite chu awain ankap thavekani ti anpuanga heti role hian US military te thupon hi adik tok chialowangai hanom boka achan chu helai tuipui vel uluk taka satellite le surveillance system chirang manga vilrang tu United Kingdom Maritime Trade Organization UK MTO hanti ta chuan Iran hian tuipui kam mun atangin missile thren khat tele drone engemaza taron tirchuaka drone hi azat che hriat thai niloma sela somain atlem lo ni hriatania tuipuya US in dolong rolte ron target ma sela drone tamjok te hian an target an threl ni na hriata US military ten target drone fu thaiom drone thren khat te an kap thamai chau ni na langani hanti tukina hetianga in beina achuatan ma hian nizan lama khan Iran le US ten thuin chu pakhat anaya chuan tukina tanga in beiton na le beipui thak na ta hi ahring chuak niangai na aumbok ani nizan thimlim lampanga khan IRGC ten an soidan chuan American in dolong te lampanin projectile thren khat te an kap chuaka mase hei hi in beina ta nilowin American in dolong te hian Strait of Hormuz sa tuipuya sumdong long tele oil tanker te loti buaya chet na annai wanga warning shotani hanti American in dolong rol naiwaya hian projectile thren khat te an kap chuakani ti an soya hetianga US military te warning na tan hian Gulf of Oman US in dolong te chu missile le drone mangin an kapani ti an soibok ani hemi malok hian Indian Ocean lampanga thil thenga oma US in oil phurtu long pakhat MT Davina anti laka shrek na anpek mek chu Indian Ocean Iran oil phurin aron lutani hantia tichon hei hi US Indo-Pacific Command lampang roncha chuakin helong himanin hanlo dang chatta US Indo-Pacific Command chuan thuchua siamin khoi muna poni sela eng tuipuya poni sela Iran hian dan bo chiat na anei ni chuan chung chu zui zel ani donani tin an thuchua hian an jiak langbok ani tichuan Iran thil claim chungchang hi Middle East US sipai te kai khoi tu ber CENTCOM chuan ronchang le zui ngalin IRGC ten an thil claim hi thudik lawania thil thleng mi lawani tin hanron soya Iran military te hian US in dolong rol ta chu an beilowa an kap lo boka chutianga hanron chetak takani chuan in ka hai bo chiat na nasataka US chuan angai donani hanti tin rampan hi US le Iran in ka hai thuthlung dar thong takle engti khuna po tluchemai thaito din munading rang chu chople chila ti chiat nang tlukani donani tin Iran in US long telaka
warning shot nei anga han soi hi adik lo thu hanon soi ve thung ani US sian anin dolong telaka vaukha na tan Iran in warning shot an pe ni ti hi an hilveu rolin Middle East ai chuan Nizan Khan Strait of Hormuz vela hian military activity chu haum ngai maya mase engthil bernge ti hriatani lowani tin an report ve thung ani engponi se tukina Iran in US in dolong telaka chiatna thlentir tuma beipui thak na anei hian borok na satakin aron ti so sangta The Times of Israel chuan tukin lama report an pek danin US military 10 Iran in na beina chanlet na tan hian tuipui kamle a che vela Iran military site te han beizuya radar system mandana mun te po nasatakin bomdarani tin hanron report ta US bompuak ri hi tuipui vela akhok rumruma US military te chuan he operation kan kalpuina chan chu Strait of Hormuz lampana indona man chi attack drone te Iran hian aron ka chu wangania khatianga achet na wangkhan defensive action kalpuyania hei hi in runa nilowa mani inven himna tana US sipai te chetna ne hanti The Times of Israel hian an report zeldan chuan goruk le gisum island te US military te hian an target bera heng clear car le tuipui kama surveillance radar system Iranin adana munte bei ania Strait of Hormuz lampana Iranin drone aron tirchok hi regional maritime traffic tan hlom tak ania chung an hlom na te tiziom na turle tinhiam na turin US military te chuan goruk le gisum island te hian beipui thak na hi kan kalpuyani hantibok Azias chuan Gisum Island hi tumtam tak US siana beitoa in biak pona manrua communication system tatana poimo tak tak mai Iran mainland atanga Gisum clear car in biak po thaina tana Gisum clear car signal tower te tam tak ti chet sak ani toa Gisum clear car Iran in aven himnana poimo tak mai radar system andana mun tam tak US siana ti cheto boka ti chuan gorukatanga air defense le radar system te surveillance system manga Gisum Island rontan pui thaina tur thil chi rang te tam tak ti chiatani to boka hetianga US in helai chevela beipui thak na trumthum trumli vela kalpui to wang hian Gisum Island hi US sian lak atumani mai thaya lak ol samjok na turin he thiar kar tranpui thaina rang te dan cha tumin tuipuya longjin veivak te tan ahim lo ti chuan lamin US sian bom tam tak athak toa inven himna man ruale in biak pona an nei man ro chi rang te tam tak ti chia tani to ni hantibok trumdangang bokin tun truma US le Iran in beiton na hian thuthang then khat auma US in abai puithak na akal puina lang server chu goruk le Gisum Island te hania mase Iran longchol na khopui lian tak mai Bandar Abbas khopui chunga po bompuak ri hriat tu rom nuala chuwangin US military te hian target big nain Bandar Abbas khopuya hian strike an nei tela Bandar Abbas khopuya hian military site te an target ber ni na hriat bokani hanti tichuan he thil thleng hi boina top na hani tamai lawa Iran chuan kuthon tor atum bik lo nge Gulf state lam ahoi zui veleta Kuwait sarkar chuan air defense system 10 an melma missile le drone te an kap mekani ti tukina vek khan anon puangta heti rol vek hian Bahrain lama po Iran missile te drone te asur zui ngala Bahrain air raid siren haringhal roi mai boka Kuwait International Airport Iran in na bayawanga mi pakhatin nunna chana midang tam tak somruk chuang zatin hliam antor nuwa missile roll le drone roll mangin Kuwait chu Iran hian a bainon le ta chanchin kan bo seilai hian hetianga Iran in a baina wang hian Kuwait ta eng tiang takin nge chiatna thlen ti a hriat mai thailowa Kuwait military ten thuchua an siam dan chuan tuna hian Kuwait air defense ta chuan melma missile le drone ron kalte min beina ta na han man ta chu changlet tin an bailet me kani tin an puang jara heti rol hian Kuwait ti armed force general staff chuan thilpuak ri mipui ten in hriat rang chu melma ten min beina lo chanlet na ta na kan air defense system atanga interceptor missile ka chuate puak ri ni ti mipui ten in hreturani hatia mase Iran in abai masak trum khan hetiang che hian an lo puang toa mase international airport a chiat na nasatak atheng zuyani kha tichuan mi dili sai chuan tuntruma Iran in abaina hian projectile engber nge ti hriat lo thren khat ta chu Kuwait van boruak airspace ate anthok lut manani ti alanga hei hian mi puita tan chiat na athlen mai thaini hanti Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan
US in kanram chunga beipui thak na anei chanlet na tan Kuwait ta hian Iran chuan beipui thak na kalpuya mase hei hi beipui thak na lian tak anilowa Iranian drone engemazat le missile te Kuwait ta hian kalu ania heiba ka hian anwan boruak te US in kanram beina ta na anman anrem ti sakawangin Kuwait laka hian thungrul na fel tak le arul tok chia chanlet na kan pe ni hanti social media X lampanga chuan Kuwait ramchunga chiat na athengnwalani ti finfianan video footage le thalak te rontlang zar ani hloma mase heng hi Kuwait sarkar le Iran lampangemo Kovel media lian ten soizui na hanai lo wangin thilbel chian dolani amtiro hriat ani ri lo ani Tichuan hetianga Iran beina wanga Kuwait lampanga an boimek lai hian Gulf Island Kingdom pakhat Bahrain Interior Ministry chuan thuchua anon siama melma te beina kanto mek awangin ramchung hun thranga air raid siren chu activate ani tin hanon puanga Zingdariat vela khan The Times of Australian live update anei dan chuan Iran Revolutionary Guard Corps 10 Kuwait le Bahrain na US base te targetin strike hi an kalpuyani ti an puanga Iran radar site te ama US in alo bewanga chanlet na le phubalak na ni thu han soilang boka in beina boruak aso sang viawa Bahrain an beina po hi theito pin lo beile tania Middle East side chuan Bahrain ethil thendan hi chiang takin hriat thei anilowa hetianga beina hanto mek hi poi khoilowa dancha tuma beilet mekania Bahrain beina tan hian Iran hian drone le missile engemaza tan phangani hantibok Bahrain a hian aruala missile le drone te kaplu thutlawin Kuwait tan beidan anglo deuh hlekin in dot deuh zutin akhat tokin an kap chuak deuh ranga chu Bahrain sipaitele US military 10 lo beileta air defense system manga lo dan cha an tumna konga har sarna siam tu ani zokani hanti Arab News chuan Bahrain na US base a hian chiat na athengnol nia hriat ania mase confirm thei ani lowa air defense system te bumna tan Iran hian drone then khat te anon thlolu tir phata hemin nuwa hian missile chak jok te anon tir chok chunjom lea chuan Bahrain ramchunga chiat na athen nia hriat ani hanti Tichuan India taima Zingdar ko vela khan The Times of Australian report an pek dan chuan US chuan Iranian missile te Kuwait le Bahrain targeta an kana paruk te chu an kap thani ti an puanga US Central Command CENTCOM chuan one way attack drone an tiang chi mangin Iran chuan air defense system te nasataka ronti buai an tuma Iran hian athrenom Gulf ram Kuwait le Bahrain beinatan hian ballistic missile pasari an kap chuaka one way attack drone engemazat nanron kap chuak boka heng te hi dancha deuh vek an nia ballistic missile pasari anron ka chua zinga paruk chu US sipai ten an kap thla pakhat hian atum mun target atheng lawani antibok hetiang kara hian Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te hi muntin maya anche hani deuh bermaya Gulf News in report an pek dan chuan Iran Islamic Revolutionary Guard te chuan oil tanker palizinga pakhat chu Strait of Hormuz paltlang tumnia puin an kapani tin voin chhun darsom pakhat vel khan anon report leta IRGC te hian an soidan chuan Strait of Hormuz a hian kaldan turphung bik siam ania kongzo turbik po siam ani boka heibaka hian Strait of Hormuz paltlang tur 10 helai vel en kol tu Iran sipai te na remti na anlak photanga yani hanti Tichuan IRGC te hian an soizel dan chuan heng longpali te hian chutiang dan zongjong chu bo chiain Strait of Hormuz si paltlang an ron tuma hunrei tak chung warning pe kan nia ding tura hriat tir hani nuwa po long pakhat hian ngai thain an vaukhana chu apom dulowa strategic waterway a hian dan lowa kaltlang lui atuma wangin ka anitani hantia Gulf News chuan long hi hetianga Iranin nan beinuwa hian Strait of Hormuz kalsan thailo hian adingani hantia Islamic Revolutionary Guard Corps te chuan heng longpali te hi US sin afui pora Iran remti na lama salawa Strait of Hormuz si paltlang turin an fui porani tin an pu bok ane Gulf News sian longchiat dan tak hi chiang takin hriat thei alani rilawa Strait of Hormuz sa long pakhat an beitak hi ading meka longdang pathum te chu an kirle ani ti an soithung ane Gulf News sian update an Israel dan chuan India taima voin chun dar som pani arik madeu thret khan amma kanron soitong khan Iran ina beina hi an dang zo lo deu ani na hriata Kuwait airport area bulloka
multiple explosions antia trum khat mai nilowin trum engemozat bompuak ri hriat tu rom zuita Kuwait rampuma alat ti chua ani zui ngala trum level Kuwait International Airport bulloka hian boma puawangin a chevela cheng civilian ten antur ngai turanga yani antibok mase heng bompuak te hi drone wange missile wang tiro chu hriat chian thei alani lowa heti livek hian Gulf News chuan Bahrain capital Manama lampanga po bompuak ri hriat tu romani antia Manama khopui chunga bompuak po hi trumthum vel hriat ania heiwang hian air raid alat chu rang takin rampum huapin tiri kani antibok punranga in beina tho mari chunjom jela hetiang kara hian US State Department chuan thuchua anron siama Iran in dona wanga nasataka beina tok thin Kuwait sarkar nena US chuan drone laka inven himna turchi anti-drone weapon chikrang te US dollar tlugle dingon ni don man hu chu lei RMT ni ti anpuanga US State Department chuan Middle East in Dolaya Iran in strike kan ingun nale Gulf rama baita jinga poimo tak Kuwait nena hian US Defense Company odurilin ansiam chua counter drone technology chu hral RMT ni ti anpuanga hei hi US dollar tlugle dingon khat point pakwa pariat man hu zat tur ane US State Department chuan Middle East sa politics thil lampanga pangai taka kalpui chhun zom ani thainan le chumle pai lampanga po mason na chak taka akal hi apoi mo hlea chumi tan chuan NATO member nilo kanthurol puiram te ti chakna le an himna ngai tu hi United States Foreign Policy ania US National Security thil tu mangche in herald thuam poimo tak mai hi Kuwait hian alei remti sakani tin an pongjar ani Gulf News hian voin chanu dar khatle hachan ve apel nu deuhrata live update anei dan chuan Kuwait International Airport bulloka boma puan huwa Kuwait chuan air traffic chu danpang ayangin an kaltir le theitani ti an puanga mase Kuwait hi alahim lowa International Airport po Iran hian targetin alaron baichun zom thairenga heiwang hian airlines train khat khwaljin phurtu thlona train khat te chuan lauthon na hanei wangin an kirleni antibok ole FIFA World Cup 2026 hansoi langtel lokila achan chu tuna in domek Iran le US ten an khelveve dona FIFA World Cup history atum khatna tan ram pathumin an ko host masakdar natur ani dona United States te Canada te Mexico ten anin thlentrom dona Iran team te hanboi hlea US akhel hun anei ngai turangai ania mase Iran football team te hian US salu an ngamlawa heti role hian US point visa hi hunenga machan chung apedulo bok ane tichuan World Cup 2026 hi tuntha June som pakhata hian opening match chu Mexico City a khel tran ani dona Iran team te hian boina neu le harsat na hanneya in hnudo hial te po an lo tum toa mase FIFA hroitu te malak na in Mexico a kheltir tur rom man ania henga thlengtu tur ram pathuma khopui som paruk veljat maya khel ani dona Iran team te hi an thlengsang ta viawani chuan lo thailowa US a an khel hun tur po alo thlen angai mai thaya tuntruma hian World Cup history a thlengai lo thil pahni awma pakhat jok chu kanron soita kang khan ram pathum ten anin thlen trom vai khatna hanidona heibaka hian World Cup hi ram sam thum pahni ten an khel thina tuntruma hian ram samli pariat zatin an khel don bok ani Mexico City a opening match khel ani nga New York New Jersey a final match hi khel tur rom man ani bok ani tichuan trade strike anti mai ral thuam manga in beiton na lian tak tak mai a thlenna kara White House chuan Nizan Khan Iran football team ta chuan US a hanlu remti na visa chu andong toni ti an puang ta bok ani Gulf News chuan visa hi petoma sela Iran hi an thleng sang zela US a an khel angai huna chuan anin hnudo hun a thleng turangai ania a chan chu US a an khel ngam marinom lo anti tichuan June ni som pakhata tan tur FIFA World Cup 2026 hi India tangin kan en thaidon loimo ti man ani hial towa achan chu sonilif nen inrem na ansiam hlai theilowa mase G5 nen inrem na ansiam talawa G5 fa live streaming ani dona G5 OTT hi mobile phone atanga en thaile smart TV a en thaiturin application download ta install thaiveve hania heibaka hian India tangthawin United Sport Channel thrang 10 TV lampanga live streaming han pe chuak don bok ani ole kan video hi like le comment te khongaya milo pek sakle thau turin kan ngen chau ani